Быйыл өтөрүнен бол батақ тымны кыһын кэлле диэн Джон Серге соһуяр. Тааттыл уһугар ордук намыһак кыраадыс баяға оспороох түөлбэтигер неустроевтер телгеһелеригер белиэтэммит. Устар кэммитигер термометр 6-12 градыһы көрдүрөн турар. Мияка бу бүгүн 6-15 болар. Оннaalар 6-10 9. Манна итагайбаккалар эмээханын кылаһыттара 3 градыһы агала. 3 голоддон көбүттөр бихенер алакканы көттөр. Онна арка оноттуга деревин алаппыттар кыралары көттөр. 3 градус. Ол тотуралды бу градуста. Бу аттына йолларым градустара мина 1-2 градус кыра болалар аны. Өймөкөн үйе жаңы тымныларын кохарар күннер тааттал уһугар быйыл да урукудасылларга белетенере. Улус географическай балыһынятын көрдөкка ары намһак серге турар болан тымны манна уһуннук турар. Манан сиеттерен общественность оройон кафысынын уларыттарарга турорсар. Котот түттен векаян каялара хагаланалар. Ол ихе манна тымны түсте даганы bir күн болбакка хүрдә уһуннук турар. Иннеңенен Джон Серге бу улуска хүрдәгән эрейденер. Ол ихе уркуттан тааттыл уһун жона хәргете бу пурһут турасаллар. Манна улус кафесенин улатыннарыктарын багараллар. Тааттыл уһугар метеостанция бар. Ол ихе бу метеостанцияга стандартка петтир термометрдар көдөрбөт чакчылары баалар. Онна улус экономикага аддияла өскөтүн кафесен улатыр боллагана төһө үп катчы надатан аган көрөн биһиги правительство бытыгар ил түмәнгә төһәрен сөбөтә. Тамаран тымны биллен туран олоққа жағаққа жайыта күйістәқ. Білеген бары әйге өлі тахыржа елғаны кытта ықса 6 сылжар тығы жонуғар күчімеғай ұстық кәм. Парасковия Татаринова, Саға телевидениете, Таатта.